Dit is uiters ironies dat kort nadat ek 'n strafsaak van pligversuim teen die premier, Sumani Sol en die LER van samewerkende regering Bentley Fast gemaak het dat hulle hul voorneme aangekondig het om 'n R500 te spandeer om gebroke stad van Kimberley reg te maak. Die premier het die vermetelheid om die R500 miljoen 'n belegging te noem. Dit is nie 'n belegging nie, maar 'n reddingspoging. Dit is 'n poging van die premier en die LER om uit die tronk te bly weens pligversuim en hulle versuim om toesig oor munisipaliteite te lewer. Dit is ook 'n poging om voor die plaaslike regeringsverkiesing weer steun van woedende inwoners te probeer wen. Dit nadat inwoners al vir jare deur Solplaatjie geïgnoreer is en nadat hulle genoeg gehad het van gereelde waterbesnoeiing, rioolstortings en slaggate. Die premier se kontantinspuiting in Solplaatjie is 'n duidelike erkenning dat die ANC munisipaliteit 'n groot mislukking is, wat spesiaal gevormde implementeringsspan benodig om beheer oor die werksaamhede van die munisipaliteit oor te neem. Die DA het baie vrae en bekommernis rakende hierdie projek. Ons sal besonderhede en deursigtigheid eis oor elk van die verskillende projekte wat deur die premier geloods word. Terwyl Kimberley ongetwyfeld dringend help nodig het, en ondanks pogings om DA-raadslede van die projek uit te sluit, sal DA-raadslede die komende herstelwerk van die stad fyn dophou. It is ironic that shortly after I opened a criminal case of dereliction of duty against the Premier, Sumani Sol and the MEC of Kokstad, Bentley Fast, that they have announced their intention to spend R500 million on fixing the broken city of Kimberley. The Premier has the audacity to call the R500 million an investment. This is not an investment, it's a bailout. It is an attempt by the Premier and the MEC to stay out of jail for dereliction of duty and failing to provide oversight of municipalities. In response to the Hawks case I have opened against him and the MEC Fast. It is also a large-ditch effort ahead of the local government elections to try and regain support from filming Solplaatjie residents who after years of neglect have had enough of water cuts, the sewage spills and the potholes that overrun the city. The Premier's cash injection is a clear acknowledgement that the ANC-run municipality is a massive failure, in need of special formed implementation teams to take control of operations of the municipality. The DA has many questions and concerns relating to this project. We will demand details and transparency on each of the different projects mentioned by the Premier. While Kimberley is undoubtedly in urgent need of fixing, and despite efforts to exclude DA councillors from the project, our councillors will be monitoring the upcoming repair of the city every step of the way. Grantham Steenkamp, DA Northern Cape